nongeye kukwifuriza ibihe byiza wowe dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mudukurikira. Hagati aho rero, niba uri mushya kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero, nk'uko twari twabamenyesheje muri video y'ubutaha, twari twababwiye ko uyu munsi turabagezaho amazina 30 y'abana b'abakobwa akunzwe cyane muri uyu mwaka dutangiye wa 2025. Tutabatindiye rero, reka duhere ku izina Mia. Mia ni izina rihabwa n'umukobwa rifite inkomoko mu Kilatini, rikaba risobanura ukwezi cyangwa se umukundwa. Kabiri, turahasanga izina Laila, rifite inkomoko mu Cyarabu, rikaba risobanura ubwiza bw'ijuru. Gatatu, turahasanga izina Paisley, rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Scotland, rikaba risobanura urusengero. Kane, turahasanga izina Nova, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu Kilatini, rikaba risobanura ikintu gishya. Gatanu, turahasanga izina Paula, ni izina risobanura kwicisha bugufi. Gatandatu, turahasanga izina Ivy, risobanura umukobwa cyangwa se impano y'Imana. Karindwi, turahasanga izina Naila, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura ikintu gishashagirana. Umunani rero, turahasanga izina Ayla, rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umucyo uzengurutse ukwezi, urumuri rw'ukwezi. Icyenda, turahasanga izina Amora, ni umuntu ugira urukundo love, umuntu ugira ishyaka passion. Icumi, turahasanga izina Abiela, risobanura Imana ni papa. 11, turahasanga izina Anaya. 11, turahasanga izina Anaya, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura Imana yaransubije, Imana ni umurinzi wanjye, Imana ni igisubizo, Imana ni iyo kwiringirwa. Rikomoka mu Barabu. 12, turahasanga izina Ava, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura ubuzima cyangwa se kubaho, rifite inkomoko mu Giheburayi. 13, turahasanga izina Ayla, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umucyo, urumuri ndetse n'urukundo. 14, turahasanga izina Ameria, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umurimo w'Uwiteka, umunyamwete cyangwa se ukora cyane. 15, turahasanga izina Axel, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura se w'amahoro, father of peace, data w'amahoro, igihembo cy'Imana, umuntu w'amahoro. 16, turahasanga izina Alenka, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umucyo cyangwa se urumuri, rikomoka muri Slovenia. 17, turahasanga izina Anielha, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanura impano y'Imana cyangwa se malayika. 18, turahasanga izina Ariela, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura intare y'Imana, umumalayika cyangwa se intumwa y'Imana, rifite inkomoko mu Baheburayi. 19, turahasanga izina Anika, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umukobwa mwiza cyane, ufite ubwenge bwinshi, utagira ubwoba kandi ufite mu maso heza cyane. Rikomoka mu Budage, mu Buheburayi, muri Lati no mu Barabu. 20, turahasanga izina Kendra,
ni izina rihabwa umwana w'umukobwa risobanura kumenya, umunyabwenge, umutegetsi w'ubwenge, nyampinga ukomeye. 21 turahasanga izina Kami, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa risobanura umunyempano, talent, ushimishije, uwiyitaho kandi ukuriye abantu. 22 turahasanga izina Kiyara, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa risobanura urumuri, umucyo cyangwa se bisobanutse. 23 turahasanga izina Keri, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Butaliyani, rikaba risobanura umugore mwiza kandi wigenga, ufite igikundiro, ukomoka ku buntu bw'Imana. 24 turahasanga izina Krista, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura ukuriye muri Kristo, umukristo cyangwa se umuyoboke wa Kristo kandi wasizwe. 25 turahasanga izina Kesi, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura ukuri, umukobwa wo mu miryango ikize kandi ushyira mu gaciro. Kesi ni umuntu mwiza ushimishije, ushishoza, ushyira mu gaciro, watsinze kandi uw'ingirakamaro. 26 turahasanga izina Reina, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura umwamikazi, queen, wera, pure kandi uw'umunyabwenge, wise, rikomoka muri Espagne. 27 turahasanga izina Jolie, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanura umukobwa mwiza cyane, uw'igikundiro kandi ushimishije. 28 turahasanga izina Anaya, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka mu Barabu, rikaba risobanura Imana yaransubije, Imana ni umurinzi wanjye, Imana ni igisubizo, Imana ni iyo kwiringirwa. 29 turahasanga izina Gayela, rikomoka mu Bufaransa. 29 turahasanga izina Gayela, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Bufaransa, rikaba risobanura umukobwa wishimye, w'umwizerwa, uhanga udushya kandi ugira urukundo nyarwo. 30 turahasanga izina Anita, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu Buheburayi, rikaba risobanura gutoneshwa cyangwa umunyabuntu. Ngayo rero amazina 30 twari twabateguriye uyu munsi. Mbibutsa gukora subscribe, mukore like, mutere na comment, mukore no kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubararikira gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Twari kumwe, ndi Mr Felix, Imana ibarinde naho ubutaha.